nekugcwaliswa umntaka Jonas nekugcwaliswa then uzawuhamba uhambo ke ngokuno Jesu anxiba impahla yomakoti athi ndalifumana isoka namhlanje ecaweni. Hallelujah. 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 Bonke abafuna amadoda bafole ngabe befaka ikhethemiya zabo bafole umuntu ayiza ukuthi ndiyakuthatha ufuna upisisi ufuna ubathi hayi ndifuna laphuthi noba ukhila manje jonga ngaphansi hayibo Thixo abemqinile uJesu nyana bezovizwa ikaThixo ngoba Nkosi yami ufuneka umzalwane agcwaliswe izwi bazalwane azinze ezwini. Hallelujah. Iseko sakho ubhalanseke ezwi ngoba ziyatsho isithongo hayi ziyatsho zona hayi ziyatsho yawusizwa lizwi mkhonto ukhili yabona nje ugodu ubheke emakhaya. Hallelujah. Usizwa lizwi that is why nxa ulapha kufuneka uthathe ngamandla ufake kuvimba. Hallelujah. Fake kuvimba dawuthi songekho phakathi kwethu kuthiwa nansi that ukhumbule izwi lithi man. Hallelujah. Ngoba kaloku lithi izwi lenkosi bazalwane hayi antuthi sigoduka tata kodwa ke uJesu mwenye imini ulithi wathi kubafundi bakhe komnye wabafundi bakhe esemtsha esagqiba guquke sithi hey ngisayongcwaba wathi uJesu yeyeka abafileyo man bangcwaba abafileyo babo. Hayibo uJesu wayengakhathali ngolo hlobo wayekhathala wayibona ingozi ba angabuya sekethetha ilangwenye language lo muntu. Hallelujah. Usemtsha. Hallelujah. Sibuye kodwa kayina wasenzeka abawuqila no ngathi sisinzile ngokunyama waqazulwa ngenxa yethu. Hallelujah. Ke bazalwane bami xa selikufikile izwi ukhumbule emva dibana uzothi ngandana amantshontsho ngilango hayibo asobhodlisha nalo asomgebe lo hayi ngandana amantshontsho. Hallelujah. Kodwa sebemnunusa nabafetata besithi kawuhabu lapha kabuvuka izwi lithi ningancini sisele siqinisayo kodwa ninadawani kumoya igcwele izwi likaThixo. Uzawuma ngani phakathi kwabo ongenazwi? That is why abafundi uJesu kwiministry yakhe yokuqala lithi abantu babezova izwi likaThixo. Hallelujah. Likusiza emsebenzini, likusiza sophakathi kwabo, likusiza sophakathi kwefamily, likusiza sophakathi kwendawo zonke. Izwi lime lithi wena ngumntwana wabo. Khumbula bona kuthatha khona. Hallelujah. Hallelujah. Babezova ke bazalwane izwi likaThixo. Nansi into eyenzekayo ke ngoku. Lithi uJesu ke ngoku emveni beshumayela wabese kethetha noPetros nabo bonke emveni babenzeke konke ihlanze zatsalwa zathini wathi ndilandeleni nina ndizawunenza nibe ngabalobi babantu bebelokushumayela. Hallelujah. Inye into ndizawuye nina ndizawunenza ngoba umuntu yenzile. Hallelujah. Ndizawunenza uthi uJesu mna nti kuJesu ndizawunenza nibe ngabalobi babantu. Hallelujah. Babayova izwi likaThixo bemxinile abantu belobo Petrose. Hallelujah. Nkosi yami nxa solifumene ngokuyizwi likaThixo walivuma walamkela langena ngaphakathi kuwe uhamba ngesantya esinamandla kakhulu. Hallelujah. Wamkela uYesu njengenkosi nomsindisi empilweni yakho. uThixo akusupport kuhambo lwakho lonke.
elithi izwi lenkosi kumncwadi yamaRoma chapter 10 verse number 9 ukubani kuKristu Yesu. No, Corinthians, 1 Corinthians chapter 5 verse number 17. AmaRoma 10 chapter number 9 athi wona uvuma ngomlomo ukholo ngenhliziyo. Hallelujah. Uvuma ngomlomo ukholo ngenhliziyo ukuthi uThixo wamvusa uJesu kwelabafile. Uthi usindiswe. Lento awuyenza imfihlakalweni uyenza phambi kwabantu. Hallelujah. Ngoba ondivumayo phambi kwabantu uthi uThixo ndamvuma nami phambi kwabantu. Hallelujah. Nxa abafuna uYesu uthi hayi ndifuna uYesu anandaba nokubani uthi ndifuna uYesu. Abanye bayacinga bathixo uzawuthini ngamkela uYesu. Ngizayithina nene uzawuthini. Ngcono bayeke bagoduka abazalwane. Basike nilandele usisiyoliswa nxa nifika ngithi sisi andamkelisa uYesu ma. Bokuthiwa kwamkela uYesu wangaphakama. Lento ufuna uyenze ekhukhwe emfihlakalweni ondivumayo. Phambi kwabantu ndamvuma nami phambi kwabantu. Hallelujah. 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 Lelithi Jesu ke ngobazalwane bami. Ndilandeleni ndakunenza nibe ngabalobi babantu. Akekho umzalwane osendlini kaThixo ngephutha. Wonke umzalwane osendlini kaThixo umbize uThixo ngenjongo ngoba unomsebenzi ekufuneke ewenzile. Hallelujah. Khona umsebenzi ofuna ukwenzile bawuhlila ongenakwenziwa ndini. Nami ndinende ubekelweyo nawe umntwana ubekeleyo lithi izwi lenkosi ndawunenza nibe ngabalobi babantu. Hallelujah. 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 Uzindika liluha. Olutiko desire luvelae soleni sengethuke neswe lobona kubikizila nekugcwaliswa umntaka Jonasi nekugcwaliswi then uzawuhamba uhambo ke ngokunoJesu uzawuhamba uhambo zizawuthi zivele izinto kodwa ngenxa yezwi nawe mamadona sebekhulile ngabambuza nje mama njengoba nile age yethu yintoni enimisayo bamiswa lizwi zona izinto sifuna ukusicalela emva kodwa izwi likaThixo. Hallelujah. Izwi likaThixo bazalwane. Hallelujah. Tubekezela uyihambele ndlela unqena ukuthandaza. Angeke uyihambele ndlela ungafuni izwi likaThixo. Ngoba lona libukhali bazalwane. Liyasika. Kodwa liyamakho umuntu. Kunezinto ezifaka uhlungu kuzo. Kodwa kuphelele ifithethe. Moyingcwele. Izwi likaThixo nyana. Hallelujah. Hathi sengalo manje isimo sesikavuma. Uthi senibambelele izwi lakho bawo. Izwi lakho bawo uthe sozushiye sozusiyeke. Izwi lakho bawo uthe asikho isikhali. Esikhandele kolwa nathi esaba nampumelelo. Izwi lakho liyaphila linto yonke esiyidingayo. Yena nto enyakazisa uThixo mina bami. Phoki ukwenziwa kwezwi lakhe. Ukwenziwa kwezwi likaThixo. Ndiye benenhloni
ndibe mhlungu kodwa ucinga nethetha apha uthi Nkosi yami uba usebandleni lapho khona kungathethwayo haleluya izwi yawo sengxakini haleluya haleluya cela uThixo uthi ndifunizwe funani tani uthi ungene haleluya ezinye izinto zizanilandela haleluya haleluya izwi likaThixo lile lisimisayo sipho xa izinto zingadazilungu koma maniphe lithini izwi kule meko xa ungafuna izwi likaThixo kuzawuba ngantoni kunzima ke hey kunzima uyabona akho nto kangabantu abantu abangwaziyo ukuyimanipulate yo umuntu ujonga yonke abona ba ithini lento okay ayijonga athi okay man nxa lithi lona ndingathi haleluya umuntu unamaqhinga uzama utshintsha yonke into umuntu uyamazi umuntu sazi izinto ndifunda ugrade 12 2002 St. Francis kwalana utitshala wethu emethi simathi Saturday classes uthi siyangixola beklasini uthi ethethayo uthi hey ngabe nyani ndiyabonakala ntitsha abantu abamnyama banendlela yabo manje wenza izinto uthi kuwo uyibheke ezitoilet zabantu abamnyama uye ezitoilet zabantu abamnyama uzofika ubone ba iroof iphaya but utofika ubone ba hayi man ilindle lifike njani pha haleluya unathi ithobi lapha nansi iroof pha kodwa ufika ubone khona ehidwe ngayo ifike njani pha haleluya yonke into umuntu ufuna ukuyitshintsha ivumelane nemeko yakhe haleluya kodwa bazalwane sesifuna abantu abazawuthi ndifuna inyaniso ndibekezele kule ndlela ndiye phambili izinto ziyashaya zona kodwa ndibheke phambili ndibambe izwi likaThixo ebile uShumayeli dawunenza nebe ngabalobi babantu uyabona ke nxa ulobayo ke ngoku kukhona iskimo sokuloba abantu abalobayo banendlela masabenza ngayo ayikho yazi bapha endlini ke laqhelwa ipavement awumzali kwakwenziwa into eyenziwa ngoku lento idala nje manje koma asuka sasifaka manje ezithele yavuka izolo naqoma ndiyasifaka ezithele yentshona nqa azangena tu izithele ndaqoma hey ukuphi neskill sakhe bangaye kufenye indoda abingathatha nje naku ba umkhungu uyayazi dake ndafaka uzama ukufaka i-tiles pha kwami endlini satsho sancama nonkosikazi atsale ngapha athi hayi manithi satsho sancama kwahamba ubusuku athi hayi masiyeke wafika uba umkhungu zangathatha ixesha lingakanani imali qoba liphethwe yisini wayithi chepe wayiqiba loo nto leyo na umlobi ke ngoku naye uneskill sakhe umuntu olobayo akenzi nje uyayazi uba xa kezawuphosa iloba lakhe uliphosa kanjani haleluya njengoba laloba ufuneka uliphosile mos uyohlala phaya uyayazi uba funeke ndiliphose kanjani iloba lami haleluya point number 2 uyayazi uba xa seyibambisiwe inhlazi funeke ndiyidonse kanjani ngoba ungakwazi ukuyibamba uthi zonke uyayidonsa iphinde ibuyele ngoba uyidonsa ngendlela engasoyiyo haleluya hayi nami ndake ndaloba esidlali sasiloba engayini ke thina kodwa zange ndabamba isandla haleluya lithi Jesu ndawunenza ke nibe ngabalobi babantu xa ulobayo ke bazalwane ume kwiposition kaThixo uthi usisiphamele kwanye ngubani bethetha apha ngaphambili na uthi kwezinye izinto ungenela abanye abantu unganikezeli uthi bawo uthi umonakala hayi futhi siyambona yena lokweqinile njayo haleluya abayazi baziyatsho intombi left right and center uba ngakunikezele maninzi abanganikezeli and uSathane ufuna loo nto leyo uba unikezele ba umzali ndobekezela
bazalwane sigodukeni nezwi likaThixo. Enye into babeyele babeyova ukuthetha kwaThixo. Kutheni umonakali kurongo izipropheto kurongo healing yonke lonto le bazalwane bayeyova izwi likaThixo. Hallelujah. Sesinabantu abenzisa yonke imikhuba lena konke ezikonzweni because bayefuna izimangaliso. Sesinabantu abavele baphume nje umuntu wavela anxibe ikhethemiya anxibe yonke ikhethemiya lathi imnyama phehlo emakoti anxibe impahla yomakoti athi ndalifumana isoka namhlanje ecaweni. Hallelujah. 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 Bonke abafuna amadoda bafole ngabe befaka ikhethemiya zabo bafole ukuthi hayi zakuthiwa ndiyakuthatha ufuna uphisisi ufuna ubathi hayi ndifuna laphuthi noba ukhila amane jonga ngaphansi hayibo athi hayi tata ngeke kudala ndisiza apha nawujika ngaphathanga mntu. Hallelujah. Kodwa izwi likaThixo limile bazalwane babeyova izwi likaThixo hayi intombi hayi imidlalo. Izwi lenkosi ngemihla yokugqibela abantu bazasifumbela befundisi abazawuthetha into abafuna ukuyiva. Andiyaya pha ngengabuyi nayo imyeni. Hayibo ihamba njani na kanti le nto siyazi yona thina mose siyazi uba umuntu uyahamba kuyocelwa kuthiwe nqonqo ekhaya sizocela unosibani. Hayi ngathi hayi naku iminyathelo ihlolela wona bona seyefaka ijeremani pha endlini ethwele iqhiya ethi hayi ndiyecaweni njani. Hayibo mntanam wavukuzela ngamajeremani wathwala iqhiya emnyama utshatele uyaphi? Yawubona nxa ndibuya tata wabuya nxa ndibona tata kunabizwi bazalwane ezindaweni into eziyifunayo endlini kaThixo izwi likaThixo hayi imihlola lesiba hayi man sifuna izwi. Kunotata onisikelelayo ngibula ukushumayela bazalwane kunotata onisikelelayo bazalwane utata utata uBhengu I think was Assemblies of God. Lithi bali ngalatata wayishumayela amemisa intente zakhe. Lithi ngapha kwaZulu Natal edlula kwenye ilali uba mhlambe wayisuka eCase River esiye ekhaya elitsha edlula kwemfuleni ethwele intente yakhe wafika lapho emfuleni kuliwe ukhala isibhabu. Abahlali bayimisa ibhakhi bathi no bawo siyacela tatam siyayiqonda uba uye ekhaya elitsha apho uyakhona unedini ekhaya elitsha kodwa udingeka kakhulu apha khawumisa intente yakho apha. Hallelujah. Lithi wayikhube ecaleni ibhakhi umuntu omdala wamisa intente wathi ekhaya elitsha wamisa intente apho washumayela izwi likaThixo satshintsha isimo esixekweni. Hallelujah. Lizwi ke bangcwele ezosinceda lizwi ebelushumayela alakusitsho. Hallelujah. Masiyabeni ke sigodukeni bazalwane kodwa ndifuna uba nobani echathise ngezwi ayiyeke yonke into athi ndifuna izwi likaThixo bawo sendikhona ebukhoneni bakho. Kunentsini zothina sakhula siyibona sikhula sibabona futhi abazalwane kumadeko akuyakhonza kuyathi ngathi sakhula sihala siqonda bathiza yazi xa ndakhonza naze ndikhonze njengale ndoda xa ndakhonza ze ndikhonze njengalo mama ijikile izinto ujika abantu sasibathemba sibajoke pha phambili batshintsha manje bajika okotwala esiswini bashintsha baphambi kwethu. Hayibo ngeyiphi ngole ivangelo ibambile ngokwathi ubambe ithini kanti lento lithi ivangelo lithi umhlabelelo ke ngoku lo ukhomba indlela aphinda ajike ulichaba levangeli. Hallelujah. Ubona abantu batshintsha ingxaki imali ufuna imali yabona ufuna imali ufuneka ube nesikili ube nesikili uvula amehlo. Hallelujah. Uvula ufuna imali oma yabona apha okay yona yabona friends babamba ndithi. Hallelujah. Uthi into lento ozudibana nomuntu ubona ubani usaziguqukela nje usazifikela usafuna akazi nix uthi udibana naye uvele sokuthiwa hayi uchairperson wenkonzo intoni imali angingakunikela ihlanu khawulezise
ngeke nihlale khawuleziseni angazuhamba ingxaki intoni lapho ke ngokubulawa laba bese bekhona lapha enkonzweni bexhumene noThixo bathathelwa umuntu ongakholwa ukuthi hayi uyilida yabo inhlanzi le esakhutha amanzini esadinga ukuvaswa ngeke nihlale haleluya kodwa ke bazalwane izwi likaThixo sibambelele kulo uThixo asincede cela siphakame sibeke izinyawo ndobekezela